Fainai 13 December Salmario Teliamura ni Chakmaghat Amchaio Khlaijaknai thangai tongo IPFT Kotor ni Kaisa Kotor Lukuthum Panda aboni bagai sangrong salom mongia kami block ni BSC chairman Sunil Debormani nogo Khlaijakha Kaisa Koksa Panda o manjaka Lukuthum Panda ni preparation committee ni chairman Sunil Deborma IPFT ni haste tangphang Sopon Deborma bodon ni khukphang advocate Amit Deborma no khoboi bodon ni kopun azamarok Koksa Panda paimani yagolo Lukuthum Panda Khlaijaknai naimani ground berai naikha IPFT ni azamarok Belena hambai Chini thangnai 20 tarikho November ni 20 tarikho Agotla press club central executive committee meeting decision naman mutabek jong buskang 13 tarik December Chakmaghat o jong Kaisa mass gathering khaina thangtongo o mass gathering ni preparatory committee Chini jongo jagao meeting go asulaijak inke jehetu Chini program Chakmaghat ba obon bagai jong Chini first preparatory committee meeting o jagani Chini division on naikol tongai borong borong Sunil Deborman nogo asuklai buskang ni program ni joto kisu salai mung salaika epe decision nalaika ingake along with division committee members along with division committee members inke jong ti oje division obo hanke Teliamura east division klayo obo khoi district andaro jong tabu jehetu ja jong kok salai beka jong field nailene pore o jaga jong joto kisu or field ni joto samung no jong barja yaklaine ke jong Chini koimung tongnai buskang 13 tarik ni je mass gathering no success khaina bagai Chini party IPFT ni like minded borro ba jono jara support khai tongnai ro ba jara Tripura na sadarnai ro borno joto namo Chini oje mass gathering ba Lukuthum Panda o phaima ja phaina bagai noni media through te jong koi horo abo jong mat nai saiman nai mato je pungsa maso ta biji to thanga ke jong saiman nai abo busu chakma Chini target tamnai mat pungnai Khwaini simi biplop ni kokthum Chini Khorang